Nakon ovog dijela gdje ste čuli pijetla, danas ćemo pričati o tehnikama paljenja vatre, a prije toga ću vam pokazati jednu foru. Pa da počnemo. Sigurno ste nebrojeno puta gledali u snimcima za preživljavanje kako neko pali vatru sa nožem i sa ferošipkom. I uzmete vaš nož ili čak još niste ni odabrali, odete da ga kupite, nabavite ferošipku, spakujete se i fino pravac priroda, šuma, dođete tamo, spremite sve za vatru i onda se desi ovo, apsolutno ništa. Pa to je zato što nema svaki nož fabrički napravljenu ovu oštru ivicu, odnosno gornji dio noža. Ova strana, bočna i gornja ne zaklapaju ugao od 90 stepeni i praktično ova ivica je ovdje tupa. A da bi pokrenuli iskru sa ovoga mora da bude bar ugao od 45 stepeni i kao na ovom malom dodatku s ferošipku mora da bude oštra. Evo vidite. To se ovdje ne dešava. Danas ćemo to da promijenimo na vrlo jednostavan način, u par koraka, samo potrebna je jedna turpija za metal i jedan ovakav blok isto za metal. U principu mi ćemo ovu ivicu gornju da naoštrimo. Najsigurnije je da uzmete ovako malo zakucate nož, vidite li dovoljno fiksiran i najbolje u jednu stranu. Ovdje se jasno vidi zato što je oštrica crna, ovaj sivi dio je dakle ono što sam skinuo. Mislim da je potrebno još malo. Sad diskretno sa strane imaju ovi opiljci koji ću samo ovako lagano da pokupim, pošto ne želimo da istupimo ono što smo radili. Sad ćemo vidjeti jesam li to dovoljno uradio ili će trebati još pokušaja. Evo. Moglo bi se još malo, baca iskru, ali volio bih da je oštrije. Kad radite ovo sa turpijom, trudite se da recimo brojite koliko puta ste prešli na nekom mjestu, da otprilike znate i to ponovite na sljedećem mjestu. Znači, trudite se, nemojte da dižete turpiju gore ili dole, nego da bude ravno. Ako ne možete to sa jednom rukom, pomozite se sa drugom rukom. Evo vidite kako se presijava ta gornja ivica, jasno se razlikuje od ove crne boje na oštrici. Sad već radi posao. Evo vidite kako efikasno pravi ove guljotine. Velika prednost, štedite vrijeme, dobijate taj sitniji materijal koji recimo ne bi možda mogu napraviti sa oštricom. U najgorem slučaju, ako se nađete u situaciji da nemate ovu ivicu, uvijek možete iskoristiti i ovu stranu oštrice, naravno malo pažljivije. Isto podjednako tako dobro radi. Ali ovu stranu naravno ne koristimo za ferošipku jer je koristimo za mnoge druge stvari i radne zadatke. Osnovna tehnika koju većina vas je vidjela na internetu ili u praksi jeste da se iskra baca. Međutim, glavni nedostatak takve tehnike je što sad kad bih ja ovo agresivno uradio, može da se desi da se ovo sve raspe. Da imate ovdje još nešto da ste pripremili.
pažljivo ste skupljali, jedva ste našli svoj materijal, ograničen ste vremenom, dakle, sve vas pomalo pritišće i vi sad dođete tu i uzmete i raspete. Dakle, to ne bi bilo dobro uraditi ni u jednoj situaciji, osim u onoj u kojoj učimo, za ne. Tako da umjesto da, ako ne možete ovako da kontrolišete pokret, uzmete fero šipku koja je mnogo duža i gdje možete da napravite hvat. Izmaknete se, fiksirate fero šipku u ruci i bukvalno vježbate bacanje iskre, a da ne dirnete ovu potpalicu koju ste spremili. Svaki put kad bacite iskru, zakrenete fero šipku, jer ovdje se poravna, a vi morate da vučete po grebenu. Kao što vidite, to u praksi ne djeluje ni malo jednostavno. I materijal koji će planuti je samo onaj koji je izuzetno suv. Dakle, ovu tehniku možete koristiti ako imate provjereno suv materijal, kao što je ovo drvo, ovo sam prethodno sakupljao. U pitanju su četinari, natopljeno je smolom, u narodu poznatiji kao luč. Koga zanima, taj snimak ima na kanalu, ostavit ću link ispod. Idemo dalje. Sljedeća tehnika je malo slična ovoj, ali u suprotnom smjeru, bukvalno. Ovaj put ne fiksiramo šipku u lijevoj ruci, nego fiksiramo nož, ili u ovom slučaju ovaj striker, kako ga zovu. Evo, recimo, demonstrirat ću i sa ovim. Dakle, sada ne radimo ovaj pokret, nego fiksiramo u desnoj ruci i vučemo šipku prema sebi. Evo vidite. Po meni je ovo najbolja metoda bez puno opterećenja. Sad ćemo da pokažemo i treću metodu, samo dok dođu vatrogasci. Sljedeća tehnika podrazumijeva da fiksirate oštricu o podlogu, možete recimo ovako, ili vertikalno. Sad zavisi da li ćete moći vertikalno ako ste obradili ivicu do kraja, ako je praktično nož za preživljavanje koji je fabrički urađen gdje ima ugao 90 stepeni ovdje, onda može bez problema. U principu možete ovako da fiksirate jednom rukom dole, tu vam je materijal koji želite da zapalite, tražite dobar greben na fero šipci i povučete. I to je to, to je sva mudrost. Dakle, kontrolisano, vrlo kontrolisano. Ili dakle, recimo ovako. Još jedna od tehnika koju želim da pokažem jeste, koju ja izbjegavam iz principa zato što želim da štedim svoju fero šipku. Ovaj put koristimo ponovo ovaj pokret, ali ne brzo, nego da bukvalno ogulimo nekoliko ovih špena ovdje. Dakle, to možete koristiti ako je izuzetno mokro, ono što želite da zapalite, ili je vlažnija sredina, niste dovoljno sigurni da li ste našli pravi materijal. Evo vidite kako lako hvata ovo. I sad možda se ne vidi na kameru, ali ovdje se nalaze špene sa same fero šipke. I imate tu tehniku gdje bukvalno kao mitraljez radite agresivno gore-dole. Izuzetno dobra stvar za početnike. Eto, to bi bilo to što se tiče današnjeg snimka. Nadam se da ste naučili nešto novo. Ovo kresivo je sjajno i pogledajte kako ovo dobro gori. Dakle, izuzetno značajno da znate prvo osnove prije nego što se uputite bilo gdje u prirodu.
Molim vas da podijelite ovaj snimak sa prijateljima, ostavite dole komentar kako vam se čini, koja je vama tehnika najdraža. Vidimo se u nekom sljedećem snimku, a do tada ostanite u prirodi. Veliki pozdrav!